Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade aili guluntaki alonme warab boda samal kan denje guluntake mavegen wa islam deenuga mi gulun mi aili gulun demehettumuga waragina kantattaka samal kan denje egotum bala eruga alukamuga mashghulumuga aili guluntaka ailage ahulun ekamuga bæveri kuruma adi ekamuga ailaga mihunna hivwar dinuma mikantatteki mi islam deenuga warab bodan ekama samal kan devwa fa kame nikam visnawa Allah subhanahu wa ta'ala kiriti qur'anuga wahi basfuluga angawa fa miwani ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara Allah subhanahu wa ta'ala wahi basfuluga angawa fa basfuluge maanaga miwani e iman vijje mistakunne maaneke alunme muslimunge wahaka e iman vijje mistakunne tiyabamihunge amil nafsutaka qu anfusakum tiyabamihunge amil nafsutaka wa ahlikum tiyabamihunge ahulun narakan salamek kurashe ehma mavegen wa islam deenuga algon mennen eboy narakan salame wumattaka kurevidana kantatteke bayan kurawwafa egotun insana nota adamuge dariya mi duniya fonu won maqsada bala iruga allahun alukan kurun kamuga ebe bayan kurawwafa ehem wima alukamuge gotuga algon men kura warak gina kantattekin ebohori emme muhim ekkame kamuga algon men kurani fardu fas namado hamayako e namataka gulifawa sunne namado adi ramadan mas algon men na baddal vejje kamuga awanama mi sunne namado eta daraje kan eba aragende maneki tarawih namada adi ramadan mohoga wakin khasa gotegga damu namaduga wahaka ves eba ade mi kantattahuga algon menge darinna hivwarudi darin ekamuga bæveri kuru mattaka masekke kuruma islam din barolwa fakan anga deni kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge muriti sunnatu ada algon men nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fa wani fardu namaduta firihenunna miskituga kuruman adi sunne namaduta geega kuruma barolwa fani kobato ege beenumaki darinna e tarbiyatu libbadinu maneki namadan ahulweri kuru mattaka geeterege vettaki ves namadu kureve alukan kureve alukam lobi kura vettekkamuga e geeterege veshi heduma baru elum hama mi fadan nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadis pasfulaga bayan kurawwa fawni tibamun geega namadu kura namaneki geeki namadu kureve tanekkamuga hadashe adi geeki gabrusthanekkamuga nuhadashe ehem vejje kamuga awanama mavegen wa islam deenuga miwaruga bodu samal kamen alukama gule kantattahuga misalaka namadu kamuga algon men badani ekamuga ves waram muhimu samal kame darin mikamuga bæveri kurun adi geege ahulu mikamuga bæveri kuruma hivwaru dinu mattaka eta gotakun baru alwa febave hame hemme alukamuge iturun kiriti qur'an mudarasa kuruma kiriti qur'an kiyewma darinnan akhlaq daskod dinu ei nabiy sallallahu alaihi wasallam ge akhlaqa behegotun aisha radhiyallahu anha vidalwani kiketo kana khuluqu alquran ekalege fanuge khuluqu fulaki qur'ane em kiriti qur'an khuluqu fulkam ka nabiy sallallahu alaihi wasallam ge khuluqu fulaki kiriti qur'an kamuga vegen die hinduga algon men visnalam vikamaki algon men ge daringe kibaga ves e kiriti qur'ana effada maneki kiriti qur'anuge irshadataka eggota tarbiyat fawa akhlaqugge veri darinteke kamuga algon men ge darin hedum ekan kurumattaka algon men ge bajhe kiriti qur'an mudarasa kuran ehem vejje kamuga awanama ekamattaka geege ahulunna maneki ambidarinna eku wagutu heda kurumuga kiriti qur'anuge ayataka eku wagut kolen heda kollunna ves mi zamanaki mi fasih zaman algon men gengule mobile phone ga ves kiriti qur'anuge divehi tarjamaya ingires tarjamaya adi ehen bahakun tarjama beenu kamuga awanama eves fahikama eku liben ebahuri ehem migotuga algon men haya vetu kuram fursat libifa Allah subhanahu wa ta'ala e ni'metten alon men tanavas kurawwa fa wa hinduga ege beenu rangalu gotuga hifan ebeje ema darinna geeterege vettaki ves ei alukama adi Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kureve vettekkamuga hedumattaka masekke kurumuga midennevi kantattaka samalkan dinumaki ei wara bodan alon men kuranji hen kame maneki gevehi diri ulumegga algon men ulemun da hinduga aili gulunta wargoda kurumattaka masekke kureveni algon men emmen ekachekkiyagen maneki mavegen wa islam deenuge muritikama mavegen wa islam deenuge algon men mi dakkawa fa ariyete namuna ya eggota algon menge aili gulunta badal kuruma masekke kokgen Allah subhanahu wa ta'ala algon menneki aili gulunta damahatta rahimge gulun damahatta baykkamuga lavwashi amin
ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.